Sumak pacha sawari kausay raymi imashinalla kapankichi tukuyukunallata aligu mankashpaka alipachami kapankichi aligu shamushka ukunakana hupaychi runa llaktakunapa kawsay rikuchi antagoman kikimashiyukunata yanapak Achil Karashka Rafael Pérez Angrangu kapani kay sumak pacha kuska rikuri Calderón Quito llaktapi kanajupanchi hatun tupuy llaktakumanta Masi Cristian Wajan paypa kuyashka warmigo Belén Fichamba kay sumak rikuri kuskapi Calderón kawsapan ari paykuna sawarita paktachishpa kanajupan kaykupi paktalla riksishpa rikushpa katinakupashun. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Uruna Llaktakunapa Kawsay TV, la vida de las comunidades. Soy Rafael Pérez Angrango. Nos encontramos en Bellavista del Calderón de Quito. Los comuneros Cristian Guaján, entre Belén Pichamba de la comunidad Topo Grande del cantón Cotacachi, se encuentran domiciliados en la Villavista del Calderón de Quito para realizar matrimonio. Esperamos que nos acompañe. Paktallaku katipashun kay sawari raymipi imashinalla kawsayukunawan paktachikripan. Ñawi mayllayukunatami paktachishpaka gripan mushu ayllukunata nishpaka Cristian Wajan Belén Fichamba Achitayta José Wajan Laurita Vanessa Ama Carmen Morales pay rimaykunata charipan kay ñawi mayllay hawa va a realizar la celebración de purificación a los novios. José Conista, yo soy padre, pena Mamá Laurita, yo soy padre de mi padre, agradezcami, ejemplo kapangish. Niko kunangama agradezcami que kuna alima salud vida tamanya cepat sakit pan lugar tawatin waglis pembakang putari kana may tapsicha na onda liksta kapan mo laurita dito kasi ikingo na mama inji kapan ikingo na mama tita kapangish isi pagi mi pani mama isi pagi Selamat pagi kunanga sinajata mantau kunapa nya payu kunai masinati pagi nis pagrada sinakupang kunanga nya biguta mai jacis pago saki gripanchi payu kunanya
ñawikuta mayllachishpa kagripan chayka limpio chayka rimbash limpio cuerpokutami sakishpa kagripankichik tayta José Manuel, mama Rosita, mama Carmen paykunaka ñawikuta mayllashpaka limpiowan ña kidakrin paykunapa shutikupi Tayta Diospa bendición kunanga ñawikuta mayllashpa kapashunchik novia noviokunata shinallata tukuy familiakunapash primishpawan kapachun Diosllapagui chashnaka yakukuta kaykuman yalichimushpa kapaychik serviciokunaka nachu tiapa yakukuta mañashpa karawaychik. Shinapacha sisaguwan shunquman rikchata rurashka rumikapan kaymata yuyachikupan huyayta charinamanta musha ayllukuna kallarimanta huyayta kunanpash shami kawsaypapash charishpaka may sumak pachali kawsayta paktachinamanta yuyachipan. Imagina ñukanchik Tayta Dios hawa pachamanta ñukanchik rumanga sumak mundukuta karakpi ashta kuyalla mundukupi ñukanchik kawsanakushkanchik Marta kay matrimoniota paykukuna punllawan paktachishka kapashka pay Diosito ñukanchik mama Lauritata Tayta Josecota eligipashka payku ayudashpa kay cruzta kay matrimoniota payku ayudashpa kuyalla paykuta salvashpa paykukuna llakipi tianakuta paykukunata salvashpa sakishkamanta hawapacha Tayta Diospas ninanta kushishurishpa kushiyashpa paykupas kuna kaykumanta kidashka kapan hawapacha yaya Diosito kikin mari ñukanchikupaka doño kanki Tayta Dioslla kikin mari ñukanchik vidakutaka cuidajunki Tayta Dioslla nishpami pani bendicionkuta kay yakuku chaskishpa paykunapa cuerpokutaka limpiashpa sakipanki nishpami pani sumak mamita Bulla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Shinapacha mama Carmen Morales yakumamata sisaguwan kachiguwan mishki hakuguwan unachashpa sakiupan kay sumak yakukuwan mushu aylluta mayllachita paktachishpa kapangapa mama Carmen Morales de esta manera se han consagrado la madre agua con florcita, salsita y con azúcar para que con esta agua sean purificados los novios y los padrinos y como también los acompañantes. Shinami kallarihupan Tayta José Wajan mama Laurita Venezuela ñawi mayllaykunata Sabah bisa mo. Iba también alcalde gratis. Tamam, sen de bana kalk bakalım. Ne oldu? Bu iş mi bu ne?
Voilà que. Rambi-rambi nyari maisei pikakapang. Atsunama. Asta gusto baca ziki cimba pura sayur baca. Benar ziki al baca. Kayaknya biasa juga tadi kuah ini. Kasih aku kumbi tiga kali kuah. Macam jualan. Like. Şimdi bir macam jualan. Happy over. Şimdi kuah tu, mana sih batu? Şimdi bir macam jualan. Tahu almus ali cuma. Alcalde nishkamashio kunapash sukusta wakachipang. Sensata hayau fenatapash. Sukus pikarapang. Achita itama. Achiba mama. Los alcaldes también nos acompañan con carrizos. De ahí nos hace tomar el licor a los padrinos, como también a los acompañantes. Musuai su may jari na kopang Christian Wakang Riling Bitsama Purificación de los novios Christian Wakang de Linkichama.